ade qiyamah duhun Allah subhanahu wa ta'ala arushiga hiya wahikan devwane bawatige gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawani wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah ರೀತಿಕಮ ಅದಿ ಹಸಬಾ ನಸಬುಗೆ ಗೊತ್ತುಮಸ್ ಅರಾಹುರಿ ಅಂಹಿನಕು ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ ಕುರನ್ ದಾವತು ದೇಹಿಂದು ತಿಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ವಮೆ ಬುಣೆ ಅಂಹಿ ಮೀಹಾ ಎದೆ ನುಬಾ ದಾವತ ನೂಣಿಕೆ ಬುಣ ಮೀಹಾ ಆದೆ ಎಮೀಹಾ ಎ ಹಿಂದುಕೊಳುಗ ಎಬುಣಲ ಬಹುಗೆ ಸಬಬುನ್ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ವಮೆ ಬುಣೆ ಎ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲುನ್ ದುರುಹಲಿಯಫಾ ವಾತೀವೆ ಎಕಮುಗೆ ಸಬಬುನ್ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಹೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಅರುಶಿಗೆ ಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಫಿಯವಾ ಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಿಯಾ ವಹಿಕಮೆನ್ ನೋವಾ ದುವಹು ekalaanga arushiga hiya wahikan libena kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddewa famewani ade faharega mi hadisi womu miyadu algon menge hituga ufeddana suwalen ei enage hayatuga e wagutuga hindu koluga bunala hama emme kalimekon heyye pansa saha saharuge digu duhe kamugawa qiyamat duhu e arushiga hiya wahikan libigen dani kuda kuda wagut kolega bunala kuda kuda bahakon heyye hen ekam wegen edani ade algon men miswa lufede kamuga waanama miyadu visnalange bajhe algon men nami imtihanu fasehan onneru fas nuwe kamuga waanama imtihanu daguwa gadiga kinatto algon men kalime hem bunalani ade algon men nami social media ina adives eki geggotun nuba manzarta belumuga furusatu fahiwa wagut tahuga algon men nan e nuba manzartakum belun tirikon nuleve kamuga waanama imtihanu daguwa wagutuga fahishafada amalaka dawat deve gadiga algon men kinatto e amala nuuneke bunani ade misuwalu me dalgon men kollange beje me dalgon men social media ina adivese kiyeki tantanun Allah subhanahu wa ta'ala belun haram kurawa fawa ekikala manzar dalgon men fenne hinduga algon men belun tirikure veto algon men me du kollan je suwalaki ade me du mifada manzar ta fennale ginakamun social media en kulliyaka tasla fa mifada manzar tan anna warungos algon men bay fahar kobahe masale ki me balalu mihim wesitan ara daraja mi kankan gosfamani ade mifada manzar ta kitame ginan kurimachan kamugawe salgon men dannan je kamaki Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawa fawa kamen hudde enwanakan e fennale ginawegen ekan hudde enwanakan ade algon men nan ei masale none wes hiwegen enwanakan ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani wal aynani tazni wa zinahuma an-nazar de lozine kure adi loluge zine yaki ei belume ade henkam algon men engen dani beluma ki ei loluge zine kan ekamu wes algon men duruheliwan je kan adi salgon men kirit qur'ana balala afikam gawana ma fenigen dane Allah subhanahu wa ta'ala zine haram kurawa fawa ayatuga zine haram kurawa fawani zine nukurashe wahi kurawa ganenno Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani wala taqrabu zina tiba mihun zine ya gavesno ashe zine nukurun ekandenno zine ya gavesno ami zine magufai wa me hakankamu wes turheliwanwi algon men enge etcheki nuba belunta belumaki nuba manzar taka zine magufai wa fada fahish manzar taka belumaki eves zine ya gavun kan ekan Allah subhanahu wa ta'ala ekalange fotuga ebani nahi kurawa fakan en ayatiga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaleg fan vidalu ashe yaghuddu min absarihim tebam hunga belun tattiri kurashe ade Allah subhanahu wa ta'ala amru kurawa fam evani algon menna belun tattiri kuran aden kam algon men dannavi mi belunta tirikuruman Allah subhanahu wa ta'ala ekalang fotuga algon menna bayan kurawa fawakan adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sekama mi ummatattaka irshad devwa fawakan ade mikam mi gotak kogge mi amurtakan algon men bolam bagen imtihan udaguwa gadiga algon menna udagu imtihanakum fas veveni ade dua ki algon menna ki faseha imtihan takuna adi udagu imtihan takum es faswa bekam galevun adi qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala ge arshi ge hiya wahikan dibe bekam galevun